Ono što je vrlo važno, u kupaži rodoslova ulaze tri različite sorte i potpuno se primjenjuju tri različite tehnologije, pošto su to potpuno tri različite sorte grožđa. Jedna je Cabernet Sauvignon. Ona je sorta grožđa koja daje najviše strukturu vina, naravno i dobre mirise, ali struktura vina, to je takozvana taninska struktura koja je jako važna za dugo održavanje tih vina. Merlot je sorta grožđa koja ulazi u taj sastav za omekšavanje te snažne strukture, taninske strukture Caberneta, a s druge strane jako lepo doprinosi tim voćnim mirisima. A Cabernet Franc je sorta koja je siromašna sa taninima, ali je sorta izuzetno bogata mirisnim komponentama koje daje taj začinski karakter ovom vinu. Zbog toga, zbog različite prirode sorti, različite su i tehnologije naravno primijenjene. Kod Cabernet Sauvignona radimo jako dugu maceraciju, preko 40 dana, jer u toku fermentacije se izdvoje tanini iz pokožice grožđa, dok naknadnom fermentacijom, produženom maceracijom izvlačimo tanine iz semenke grožđa. Tako da dobijemo jako strukturalna i taninska vina koja naravno ne mogu da se piju dok su mlada, nego je potrebno dugo sazrevanje. Zbog toga Cabernet Sauvignon sazreva u 2 godine u novim francuskim bačvama od 220 baricima od 225 litara. Tu smo isto dosta truda i rada uložili u izboru hrasta, jer naše iskustvo nam je pokazalo da francuski hrast daje najbolje rezultate. I poslije 2 godine odležavanja onda Cabernet Sauvignon ulazi u kupažu sa Merlotom i Cabernet Francom, koji su 2 godine odležavali u velikim hrastovim neutralnim bačvama. Tako da je to jedna razlika u odležavanju Caberneta i Merlota. I onda u toj kupaži 18 mjeseci u velikim bačvama odležavaju zajedno i poslije 18 mjeseci odležavanja, a sve ukupno skoro 3,5 godine u drvenim sudovima, tada vino ide na flaširanje, završnu obradu i flaširanje. I ono što je vrlo važno, nakon flaširanja potrebno je još 8 do 12 mjeseci stajanja vina u boci do potpune harmonizacije prije puštanja u promet. Znači jedan proces koji je jako dugo traje i samo sa poštovanjem tog dugog procesa jednostavno možete dobiti ovakav kvalitet vina. Za nas je ovo vino mnogo više od samog vina, iskreno, jer mnogo smo emocija, mnogo želje i htenja uložili u ovo vino i sa njim jednostavno živimo. Vino koje je zaživjelo na domaćem tržištu, koga već nemamo, evo godinu dana nemamo ga u ponudi. Imali smo vrlo veliki pritisak kako od stranih distributera, tako i od naših distributera da ovo vino pustimo ranije na tržištu. Međutim, imali smo dovoljno snage da se odupremo tim svim zahtjevima, jer smo željeli da onog trenutka kada mi mislimo da je to vino spremno za tržište, da ga pustimo na tržište. I mi sada smatramo da je berba 2013, baš ovu bocu koju ja sada držim, da je definitivno spremno za tržište. Mislim da će potrošači biti jako zadovoljni.